Sithokozile endabeni mbukele ekhaya ke sicaleke ubujamo bezulu ukuthi bunjani sithome ngendamba manje namhlanje nanda izulu lilindeleke lapha nge30% ukuthi indeka isifunda sangale ngePumalanga Kapa nalapha kancancazana ke eNorthern Cape ukuthi ke ezinye indawo ephezulu nenaga sibona livulile lapha ke nawuchinga lapha eTlagwini iPumalanga sibona khona ke lisibekele ngamafu kusasa izulu libuyela khudlwana esifundeni sangale ke ngePumalanga Kapa uthi nawuchinga lephezulu esifundeni seMpumalanga nangapho ngeLimpopo sibona lapha ikungu ekhasa phasa abantu bazokutsheja bayelele khulukhulu ekseni na uchayelako kusasa ke sithole isilemukiso basho lapha ilwandle ngale ngetshingalanga yenaga libonakala libukhali linamagaga sabantu ke nabangabe bokududuza kulezo ndawo batsheje bayelele sibonakala nalapha ke umlilo wamahlathi ungenzeka ukuthi ube khona uthina ke godina lapha emkhawulweni wesifunda salapha eFreystata nePumalanga Kapa ke sikusuduke uzokwazi ukuthi uboneke amazinga okuchisa sithoma lapha ngesifunda seGauteng ibonakala iGauteng ichisa iphole lapha ke eJohannesburg neSprings nge29 nange27 kuthi ke ezinye indawo bo31 lapha ePitori ke siyocala ukuthi iLimpopo yona injani iLimpopo iyachisa noma ilindelele izudlwana namafu asibekele ke ezinye indawo kodwa nalapha ePhulukwane neZanini khona ke kufuthumele aboliphalale bona ke bayachisa nge34 esifundeni sangale ngeMpumalanga sibonakala ke sifuthumele kizo zonke indawo kulapha esikhukhuza la ngakuchisa khudlwana nge34 kuthi ke lapha eSekunda khona ke kuchise nge31 siyocala iKwaZulu Natal sibonakala lapha ke eDurban abantu bazaba nesikhathi esimnandi kufuthumele kuya ngokuchisa lapha nge30 eUlundi kuyachisa ke nge36 eRichards Bay sibona lapha i34 siyocala iPumalanga Kapa ukuthi ngakhani yona injani sibekele ngamafu endaweni eziningi kodwa na ke noma kunjalo iMalitswayi nasi sayibonakala iyachisa kusegqebehana lapha emakhanda la kubonakala khona kupholile eTshingalanga Kapa lisibekele ngamafu endaweni eziningi ifuthumele kamnandi Cape Town ifuthumele lapha eMossel Bay nawuthi uyakhuphuka nesifunda lapha boBeaufort West eTlagwini sibonakala sichisa nge37 eNorthern Cape nawuthi uyayicala ke yachisa endaweni eziningi liyapha lapha eUppington nalapha eCarnarvon ngabo32 abantu batsheje bayelele eFreystata khona ke lisibekele ngamafu noma kunjalo ke kuyachisa boKroonstad nge37 nalapha ke kuboBothaville nge35 asiyokucalela kokugcina iNorthwest ukuthi ngakhani yona injani nayo njengeSouth Africa yonke endaweni eziningi yachisa boTosca 36 endaweni eziningi boKrugersdorp nge36 abantu ababe nepela veke emnandi sibona negodi ngesikhathi esilandela kodwa